Lexus GS 300 люк бар екен крышасында. Оң руль 2005, объемы 3, коробка автомат. Бағасы $6200 деп жазып қойып тұр. Ички салоны мындай бұлтан тұрады азыр. Штатный мониторы бар екен, подогрев сидений, трекшн контрол, блокировка, дифференциал функциялары. Бұл арқанқы жағынан көрініші, парктрониктер бар екен. Toyota Camry 40-шы кузов. Грузиядан келген екен. 2009, объемы 2.4, телефон номерлері, сыртқы көрініші. Ішкі салонда бір көрсетіп қояйын. Ондай велюр ақ бежевый түсті. Газ бар ма? Газ жоқ па? Американец бұл? Пробегі қанша болып қалды екен? Пробегі 180-ге жақын. 180 000 миль. Так, коробка автомат көргеніңіздердей. Бағасы $9000 да отасыңар, $9000. Жақтан көрініші. Mercedes-Benz E-класс 211 кузов, комплектация Elegance. Алдыңғы буферлерінде парктрониктер бар екен. 2003, объемы 3.2, коробка автомат. Телефон номерлері. Люк бар екен. Бесключевой доступ. Память сидений 3 режимде. Пробеги 292 310 километр. Коробка автомат дедім. Қара кожа екен, сиденье. Қара кожа. Бағасы $8000. Шулле жанында Kia K5. Жақшынақа өті. Ona ne batı vereyim mi? Eşik açık ele? Açık koyarınız. K5 sırtkı жағынан көрініші. Сыртқы жағынан көрініші. Ай-ай қоғыз жақшынақай. Современный көрінет. 4 дөңгелек өтең жайқы. 2013, объемы 2, газ. Только газда жүреді. Пробег 120 чисті. Пробеги 120 000 километр дейді. Есе, азыр. Ішкі салонда көрілі. Бисмилlah. Болды. Тартауыз сіздікінде так. Электростеклоподъемник барды өтең. Газын датчиги. Бұл газ залі жүреткен жалаң. Мультируль. Эко режим бар. Круиз контроль менен. Приборный панель. Мультимедиа. Дисплей. Монитор менен. Подогрев сидений. Климат контроль. Классический баяғы бұралғыштарда. AUX, iPod, USB выходтар бар екен. Подлокотник тағым мынандай кожа менен үстінде не болып тұр, жасалып тұр. Басы $8500 да отады. Есі. Айтылыш басы ғана. Анан дағы шын жанда Kia Morning дағы ең компактный малолитражкалардан болады. Kia Morning 2009, объемы 1. Расход 5-6 литр екен, 100 километріне. 4200 км бар.
Басы 4200 кеми бар деп атат. Kia Morning'де. Пробеги канча болуп калды? Пробеги 160 миң болса керек. 160 миң деп атат. Дагы ушу жанында Honda Servo да сизге карайбы? Servo 2 люк бар екен крышасында. 180 миң пробег, 180 миң. 2002, объему 2, коробка автомат. Басы азыр айтып коем. Бул арка жагынан көрүнүшү. Басы $8,000 дедиңизби? 8,000 кеми бар деп атат. Бул ички салону. Тартып койлу. Мынакей полу материал, полу кожа экен сиденьялары. Эми өзүңүздөр эле маалым болгондой, уже салонун көпчүлүгү билет. Өзүнүн эле классический стилинде. Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта. Мындай күмүш түстө. Өзүнүн заводской литый дисктеринде экен. 4 дөңгөлөк тең зимний липучкада 1995, объем 3.2, коробка автомат. Басында жазып койгон $4,500 деп. Люк бар экен. Бул ички салону, пробеги 421.892 километр. Арка жагы. Mercedes-Benz E-класс, комплектация Авангард 211 кузовта. 2002, объем 3.2, коробка автомат. Телефон номерлери. Басы 6,5 миң деп атасыңар, Мындай бежевый светлый кожа экен салону. Американец. Пробег ошондо канча болуп калды атат? 184 миң миль, да? 184 миң миль. Жакшы, багажник жагында көрсөтүп коем. Ушул Мерске вариант обмен дагы бар экен. Кандай машиналарга? Малолитражкагабы? Силерге доплата кылыптан да? Көбүнчө кандай малолитражка? Ласетти, Матис, Гетс, ушулар. Эгер неме болсаңар, кайрылсаңар болот. Азыр жогоруда номерде көрсөтүлгөн. Ушунда обмен бар экен. Honda Fit, американец. $2013, объему 1.5, басында жазып койгон $8,000. Телефон номерлери. Коробка автомат. Ички салонда көңүл буралы. Так. 4 дайнектен электроподъемникте. Антизанос функция бар. Кнопкасы. Приборный панели. Мультируль. Климат-контроль. Сиденьялары мындай приятный велюровый материалда. Пробеги канча болуп калды билбедиңерби? 104 миң миль болуп кетет, Парктрониктер бар экен. Бул багажный отсек жагы. Дагы бир Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта. Кичине жылтырасыңар, Жок. Так, 1994, объему 2.2, коробка автомат. Люк бар экен. $5,000 деп да жазып коюптур. Телефон номерлерин жакындап көрсөтөйүн. Сыртынан таза. Көрүнөт, эси жок экен, бирок култап коюп кетиптир. Сыртқы абалын көрсөтүп коюн. $5,000. Аркада фаркоп дагы бар экен.
фаркоп не деген билгендерим ол фаркоп болуп эсептелинет.